Ese nk'uko bisanzwe tuje muri update z'amakuru akomeje kugenda agarukaho ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu mirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza umutwe w'ama-M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza magingo aya ngaya rero amakuru tukaba tugiye kuyahera hano muri Bukavu, ni umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Makuru akomeje kugenda agaruka hano Bukavu. Abasirikare ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birumvikana barangajwe imbere n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi ndetse na Wazalendo, barimo bararwana nk'abari Amavubi. Ni mu giterero gikomeye cyane cyagabwe ku ngabo z'umutwe w'ama-M23 ari mu masaha ya saa 5 zishyira saa 6 zo kuri uyu munsi tariki ya 11 z'uku kwezi kwa 9 uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025. Kugeza magingo aya ngaya rero hano mu nkengero z'umujyi wa Bukavu, ni mu mashyamba rero akikije uyu mujyi wa Bukavu, akaba hakomeje kugenda humvikana ibiturika biremereye. Hari n'andi makuru akomeje kugenda yemeza ko hano ku kibuga cy'indege cya Kavumu harimo harabera isibaniro ry'imirwano. Wazalendo barubiye bariye Karungu, barimo barashaka kwinjira kuri kino kibuga cy'indege cya Kavumu. Amakuru rero akaba akomeje kugenda yemeza ko imirwano iri kubera mu kilometero kimwe uturutse hano kuri kino kibuga cy'indege cya Kavumu, ndetse benshi banakomeje kugenda bagira ubwoba ko iki kibuga cy'indege cya Kavumu mu gihe cyaba kimaze gufatwa n'abawazalendo ndetse n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi byaza kuza koroha mu kuba bakwinjira hano muri uyu mujyi wa Bukavu. Abaturage basanzwe bakorera ibikorwa byabo bitandukanye no muri uyu mujyi wa Bukavu bakaba bafite ubwoba bitewe nuko abatekereza ku isaha ku saha imirwano inakomeye cyane ishobora kuba yakwinjira muri uyu mujyi wa Bukavu. Reka rero amakuru yacu tuyakomereze hano muri Warikare. Iyi Warikare ni mu gace n'agace kamwe rero akamaze igihe karigaruriwe n'umutwe w'ama-M23. Magingo aya ngaya biravugwa ko ikirere cya Warikare kirimo kirazengurukamo Sukhoi 35 Su. Izi ni zimwe mu ndege z'intambara z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa ko igice kimwe cy'ibirindiro by'umutwe w'ama-M23 birereye hano muri Warikare cyaje gutwikwa n'izi ndege za Sukhoi 35 Su, ndetse binakomeje kugenda bigaruka ko abasirikare ku ruhande rw'umutwe w'ama-M23 bari mu nkengero za hano muri Warikare, by'umwihariko muri bino birindiro by'umutwe w'ama-M23 baje gukuramo akabo karenge, mu gihe hari n'andi makuru ari kugenda yemeza ko ubwo izi ndege zarasaga mu birindiro by'umutwe w'ama-M23 hano Warikare hari abaje kuba bakomerekera muri bino bitero, ndetse abandi bakaza kuhasiga ubuzima. Radio Okapi dukesha y'amakuru yumvikanira ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba yaje gutangaza ko nta mibare rero yabaje kuba basiga ubuzima muri iyi mirwano iramenyekana, gusa nayo ikaba yemeje ko abasirikare benshi ku ruhande rw'umutwe w'ama-M23 bakuyemo akabo karenge, ndetse abaje rero kuba bakomereka nabo imibare yabo ikaba ngiri gukomeza kugenda yiyongera, gusa hakaba hataramenyekana neza umubare nyakuri wabaje kuba rero bakomerekera muri iyi mirwano, ndetse nabaje kuba bahasiga ubuzima mu bitero rero byagabwe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mutwe w'ama-M23 hano muri Warikare. Reka rero dukomereze amakuru yacu hano mu Minembwe. Mu Minembwe biravugwa ko abasirikari ku ruhande rw'igisirikare cya M23 bakomeje kugenda bongerwa hano mu Minembwe, aho hagaragaye umurongo munini cyane w'abasirikare ku ruhande rw'umutwe w'ama-M23 barimo barinjira hano muri iyi Minembwe. N'agace rero kari kugenda kaberamo imirwano ikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirangajwe imbere n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi ndetse na Wazalendo. Iyi Minembwe barashaka kuyifata bugwate cyangwa se
byanga byakunda bubi na bwiza barashaka kugira ngo bayisubize mu biganza bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ni igitero rero bikomeje kugenda bigaruka ko cyaje kugabwa hano mu Minembwe, ndetse habayeho na renforcement aho abasirikare ku ruhande rw'igisirikare cya M23 bahise bongerwa hano muri Minembwe. Urumva bagiye gutanga umusada hano muri Minembwe mu rwego kugira ngo bareko basubiza inyuma izi ngabo z'aba Wazalendo, FARDC ndetse n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bagaragaza ko banyotewe no kugarura iyi Minembwe mu biganza by'igisirikare cya FARDC cyangwa se mu biganza by'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru makuru ni menshi tugiye kugarukaho, tugiye kuza kurebera hamwe ibikomeje kugenda bigarukwaho mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Ni imirwano ikomeye ikomeje kugenda ihumvikanira muri aya masaha, ndetse turaza kunyarukira muri Warungu, turava Warungu tunyarukira muri Katogota. Aha naho ni hamwe mu hakomeje kugenda humvikana ibiturika biremereye. Gusa mbere yo kugira ngo dukomeze aya makuru, reka tubanze nyaboneka tukwisabire niba ari ubwa mbere ubanye natwe kandi kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibonera mu ba mbere. Amakuru yacu ugiye kurikirana gatanu ku kandi, kora share cyangwa se partage aya makuru, yasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujya hasi no muri comment ube wasigamo igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime, bibi nabyo bineye kugira ngo tubona uburyo dukosora, tujye tuguha amakuru acukumburanwa mu mahanga, amakuru acukumburanwa mu bushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Makuru yacu rero reka tuyakomereze mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Ni igitero gikomeye cyane cyaje kugabwa n'igisirikare cya M23 mu rwego rwo gusubiza inyuma izi ngabo z'aba Wazalendo, FARDC ndetse n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi. Kugeza amagingo ngaya bakomeje kugenda bazikoma mu nkokora. Biravugwa ko ubwo abasirikare ku ruhande rw'umutwe wa M23 babonye ko bitaboroheye, bakaba bahise bakora icyo twakwita back, bahita bagaba igitero ku ngabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashaka kugira ngo babisubize inyuma. Ni mu gihe ingabo z'igisirikare cya FARDC zari zirimo zirarasa urufaya rw'ibiturika ndetse biremereye ku ngabo z'umutwe wa M23 hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Uvira. Nyuma rero nibwo habonetse agahenge, aka gahenge gahita gafatiranwa n'ingabo z'umutwe wa M23 nabo bahita bahindukana igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha rero mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira hakomeje kumvikana ibiturika biremereye, aho binavugwa ko ku mpande zombi, haba ku ruhande rwa FARDC ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya M23 abakomeretse ari benshi, ndetse binakomeje kugenda bigaruka ko imibare ishobora kuza kuba yakwiyongera. Reka amakuru yacu rero tuyakomereze muri teritwari ya Warungu ndetse na Katogota. Ahangaha ni hamwe rero hakomeje kugenda habera imirwano nyuma yuko hari hamaze iminsi igera muri 2 hari kumvikana agahenge. Ni imirwano yubuye kuri uyu munsi tariki ya 11 z'uku kwezi kwa 9 uyu mwaka turimo 2025 mu masaha ya saa 4 n'igice azishyira saa 5 muri tuno duce Katogota ndetse na teritwari ya Warungu, ndetse binakomeje kugenda bigaruka ko abaturage aribo bakomeje kugenda bakurwa mu byabo n'iyi mirwano. Ku ruhande rw'igisirikare cya M23 bakaba basohoye itangazo ryamagana igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba bari guhonyora uburenganzira bwa muntu cyane mu duce tugerero twarigaruwe n'uyu mutwe wa M23. Ni mu bitero bikomeje kugenda bigabwa na FARDC ndetse n'abasirikare b'igihugu cy'u na Wazalendo, bikaba bikomeje kugenda bigaruka ko hari abaturage bari gukomerekera muri imirwano, ndetse bamwe barakaza no kuba bahasiga ubuzima. Ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba bateye utwatsi bikubiye mu ibaruwa yaje gusorwa n'umutwe wa M23
bagaragaza ko ikintu bakeneye ari gukura uyu mutwe wa M23 mu duce bagiye wigarurira hano mu burasirazuba bwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko ikibarangaje imbere ari cyo ngicyo badakeneye guhungabanya ubuzima bw'abaturage. Nguko ngayo rero update z'amakuru makuru yarakomeje kugenda agarukaho muri kano kanya, gusa turakomeza kugenda dukurikirana update, turagenda tubaha update 5 kwa 5 ko turi bugende tubona amakuru mashyashya, turagenda tuyabagezaho 5 kuri 5. Reka tugusabe rero gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, nyaboneka niba ari ubwa mbere ubanye natwe bikore kugira ngo utwiyungeho, twereke ko ubana natwe tujye dushyira amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Reba munsi ya video yawe urabona ahantu handitse mu ibara ry'umutuku cyangwa se umukara handitse sabone cyangwa subscribe, ubundi hakande, ntiwibagirwe gukanda kunzogera kugira ngo nitujye dushyira amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere, inkuru zacu ujye zikurikirana 5 kuri 5. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru naka agaruka.